ufite 200 millions aba warahombye ku buryo ubugena n'amaguru ibaze rero wakoresheje n'ibiharonya baki ku buryo ushobora guhomba gusa ko wari umu businessman washaka kugorogera iyi nzu mve magese nari nifuza ko eka gusa matubanze bande mpezi yesha tuyinjira tuyibemo hanyuma yindi yo mu gaseke we yayitaje nakubwira sindaza ko gutembereza kandi baza ko so weekend là on va voyager là sivyo ariko washeje nakubwira cyo rero ni byiza ko mu gaseke buye no gakonsa n'ibyo mugabo kungere de passement y'abagoye niba atari ibintu wacishije ukaba kugera n'amaguru ofisi waseke buye bakufite muri nase katubiyo banyita soweto bashika barazi n'inkamahera ukabura n'akamuzo kaje ko turagenda okay ntacu ubangini ubu hari ubumoto ubugera tatanu byatagito nta moto je nkunda mbere buryo genda kugira umwe shanje muramubona wo ku gakilometero nabo ingano yegera ko umuntu ariko akora mu moto agira iki ujya no mu moto ya je nkeneye tugira ka déplacement simbore yuko tagumugera gace kandi wewe ndifuza umunsi umwe kugusorera amahera ego twumva none tugiye kujya nka dufate 5 millions si menshi cyane tuyajye tuyamare kugira ngo ndakunezereze uryoherwe calm down yego calm down yego jewe nzogotagatishe uryo erega we ndigire tubazi tuzira kubwira ndaguhevera wewe ucubona ko ndaguha amahera wowe kurandaba ubona ko jewe ndi muri bakobwa bafise ibintu by'ibihabo by'amahera n'ibindi uri kurandaba ndabona ntaje ndabandeze yego ndakubona undabe kandi je yego ndatwaje ndabona nta bisusu ngenda nko kumengo ndagarutse ntaco mugabo ubona je ntari bisusu nkunda okay ntaje mbere nta kintu bari kumbwira kubera ko uzi ataje office baravuze ko ahanyebe guca bigenda biheze muga icyo kwandika tuza yego je samaronko sibiki biko birampangayisha je cyo shaka ni kuba dukundana by'ukuri byo birahagiye gusa n'amahana nyine arakora byo byo rero kugira ngo zo turabana mu maso mugana ko je yabo wowe washaka kwasiku ndakwiza imisi myinshi ndakureka navuga ati reka basi ndaye ko ari umunsi numwe urukundo avuga ko nkunda ruzomurengera akumva atubandanya mbesha ko karambesha jewe ubesha uvuze ngo mbe kumenya n'izi iyi nzu wowe gucungishije ndamuzi wageze seri rero ko neza vuno mavuma numva ashaka twinga nuko ndakurabwa n'igigo kigenda kurabwa no kurabeta jewe iyi nzu nazo wowe gucungishije avuga ngo abataje mwa muri yeko nta yinsinga ngana je mu gaseke bevyo ahamenye ko byose jo afa tukinyandikira mba namaze kugira iki naho wavukiye hehe ngira ngo wose nameza ngana gute ibyo byose je mba nabigize iki ndafise ngaha none we ya telefone kari jo timoja ni telefone iyi sindarayikunda mbere wanashimye none uyikunda utekunda ntara uri butwa ko ndazi ko atari kwawe oya kubera iki abahungu mumeze uko urinda kuza gukangisha ibintu umuntu ugira ngo akwemera je ni mana nakwemeye sikugira ngo amara cyangwa ikindi biki oya yego naretse uganda umwanya ndabe mugabo amakuru yose ndafise he aha yose ndafise aha ameze gute uye mho wese wateye inda igakoroka yesi ndagitsinda afsenga ico bari kwa nigiki je telefone wanashima je kwa sichaka gufatira ngo kahise kiwawe ntabyumva sichaka kubyinjiramo birebire na basi ego mva naho ndabishaka kubifata nka mengo ndabiguhora ico nifuza nigiki nuko twubaka duhereye no munsi bishasha mukuri no kumukuguruka no kubwizanya ukuri no kuvuga iki ya telefone nkubora mbwije ukuri haramu telefone ko gutuma dubaje shika hirya yejo mubona ko nagushemo nawe yiwawe mugabo nkubo gumpangashikira no kwereka je nagize wancankagira iki niki wowe no kuvuga ko ati nagiye kuronza mu byakwiranye mu bisanzwe ubese ko jisida gukunda nakati nka okay basi ho urajya bikwiye jean uraronka amahera gufungura shaje aya basi kandi abwizo kuri umva sheri
jewe n'ukuri ndemera amakosa yose nakoze jewe iyi nzu si iwanje jewe naho nakubwira maze iminsi mba burya hajya naho nkora akazi k'ikiboyi hanyuma biragoye n'ukuri nakoze n'apapuro burya niba nayatinye n'abandi bantu jewe n'ukuri amakosa nakoze ndayemanga n'ukuri rero jewe ndahukura cyangwa yagashasha kugira ngo Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas vrai. God, Songo, yeah. Mombali nanga.